Naye nguThemba Prince Willard Dube oneminyaka ngu-36 waseGwanda Mbaya Village eZimbabwe ulahlwe yicala wagwetshwa odilika jele abayisishiyagalombili neminyaka engu-88 eyengeziwe ngamacala amabili okudlwengula, ayisithupha elokubulala, amahlanu okuphanga esebenzisa isihluku, elokubamba inkunzi, elokweba, elokutholakala nempahla eyebiwe kanye-ke nelokuba-ke kuleli ngokungemthetho. Ngokusho-ke kokhulumela abe-NPA uMasudi Malabi, uDube-ke wafika eNingizimu Afrika ngo-2008 ngaphandle-ke kwemvume. Waboshwa ngo-Okthoba 26 ngo-2021 ngokutholakala neseluleko okusolakala ukuthi-ke yebiwe owesifazane wathunjwa elebo wakomo ngasekuqaleni-ke kwenyanga. Umsolwa-ke ubesesitokisini ngesikhathi kuphenywa holela ekutheni-ke noma-ke kutholakaleni kwezidumbu ezine-ke zabesifazane zilahliwe endaweni ezahlukene esifundeni-ke saseCapricorn noma-ke eCapricorn. Ummangalela-ke wakhomba izindawo eziyisishiyagalombili lapho-ke ababulale khona omufi, kusho-ke uMalabi. Ngokusho-ke kokhulumela i-NPA ngaphambi kokuboshwa kwakhe uDube wafonela izihlobo zikamufi wafuna-ke 1,000 wamarandi ukuze-ke bamkhulule noma-ke bemdedele. uMalabi-ke uthe ngesikhathi sophenyo izimpahla-ke zabashonile zitholeke eseShego Zone ngaphakathi-ke egumbini ebeliqashwe-ke nguDube noma-ke beliqashe uDube. Ngesikhathi-ke noma-ke kuqolwe icala, ufakazi bombuso batshela inkantolo ukuthi uDube wayethula ngokuthi uDavid noma-ke uPrince futhi wenza-ke izethembiso ezingamanga kubafi bonke-ke mayelana nokutholakala kwamathuba omsebenzi ezindaweni-ke ezehlukahlukene.